Ona mutaaramu na kwariria gukonia mwana kwithirwa akingana kagita karia mami boni na njira ya mwana kwithirwa akiona untu daktari akuga ni batere gutegerwa gwakwi na gutara kinya chari njira cha kwebuka thineji njira imwe iri muciari kwebuka gwaka maguta ja kwera mono kana marashi. Ndenda twariria mantu ja ana bara bethera bena thina cha kungorota utuku. Ukethera mwana ukua mami utuku na ukara ingorota ugona kuingana nyuro naja. No ukethera mwana oria nawe uti mamira aguita. Ukethera mwana oria uku uti mamira aguita indi utuku a mami no kara ingorota. Na ana bangi ukethera mwana rira mami ukona iruma kumbuthuka ja mtu kari kiroto ni ukona mtu mwana uraumbuthũka karathi gitandeni kwitu nyamu twimbaga na nyuru twitagwa adenoids mwana no ethure na thina ya adenoids kana no ethure na allergy igatuma mwana ukua kara ingorotaga na ndingienda kuga utiri ukaja kutha mwana ukua kwambiria thina ucha kungorota tigana na into ja spray into bikoera bangi carpet nyomba kaguchi ndori chito nyomba ndo ningi changia gana gatha bena haraji cha kungorota bangi baraba ukara nyombe kuma nyombe ra ukara ikeja kutha ni kuma then mwana ukua gakara ichumbuka ithine kuingana tunyuru na kinge nakyo mwana akeja kutha na thine we kuingana nyuru na bateta kuona daktari ikenda wirwa kila mwana ukwaga atumira indi ndinge na kwira mtu romba kuthena kana gakuingana nyuru ukamamia mwana ukuna mugongo amama ategete iguru mwana ukuingana tunyuru na mamu ategete rutere kana ategete rutere rungi indi mantu ja kumamu mugongo ategete iguru thinere kuingana gikaingia zaidi na mwana ukware moiko mama na bara bena twana tuninti ni natu tukenke itukara tuingana nyuru itutige kubathambia muntu takara tuibathambagia thinere ya kuingana ikaingia muno bangi nabo bagara bagikaira na tundawa tungi bwikara twarikia kuura nguo ugekera tundawa tukena tuguo toera tundawa turia tukimiko turia itungi tutumana twana tutuingi tuthatwina thine kuingana na no ire thine kuingana nayo ukaja kutha na mwana uku na nakara ingana tugire na iko hospitali akandika ndacha gwikira nyuru bibangi ucha gwikira ikarema bambire gwiko andikiro ya cha kugira nyuru na bangi na chino ireme kuka mwana ukwithie tagaito agaikua kenda aitwa adenoids na daktari atakamutuma mbichene alingwe mbicha itawa postnatal x-ray iona niethera adenoids kachingene kachina thina na daktari agakwira bwega na weta ukandivaiswa mwana andimitwe hospitali na arua runene athithirwe operation au kebwane na mwana uku akare bwega na thine ana baraba kana no baingana nyuru ka kungorota ibije nyuru niyo ina gichunki kira gichunka ruo na ndi mwana akaingana nyuru agakucha meruke na kanywa na iki gitumi wethera na baraba ingi baingana nyuru bakaraba kyaja wingara ngari nuntu bainganire nyuru bakucha meruke na kanywa iyo thera ba mami bagamitie kanywa na ndi merukire aruo ro arwejere nyuru ni echunka iyo tumiona makono kunija ya kara nyuru ka ukaja itogekera ruje na jaeja antaka nuntu iteri ire echunki na rira mwana inganire nyuru akucha meruke akanywa utichungi gyo chunka meruke gekanywa teriera na rukoro arunde rugakara rwitonya direct break ya mbere mimero akarege aga tene ngana ngari etethira break ya ijire mwana kara na kibara getethira kuona ndi mwana ukethwe na thineji nete one daktari na kuma daktari akomba kumutega na akomba kuga kila kiuchumbura mwana na mwana ukwaga kara bwega.